Menteri Katanat Rijingri Kajala uba hek ulong baban Khang Dohkha ne kanu kamar banwanra Nabar kasyong haka Sorkar banle tang haka ka district. Habakaran menta ka atarik jeliu arhaja apaulai uba hek ulong baka jingkhang ka DC banwanra Dohkha Nabar kade halor ka kaipot na ka commissioner ka food safety ka balalap baladon ka jingkhle dawai formalin haki Dohkha. Ngala da beken buat department tu meminta banong ba stop ya ga Dohkha banwarra sya ka state mengalia jungi kabiang menong bende hi do tangga lendong juru bende do tang da long hab sutu ba syai kenu information di banwarra no syai sya ga yu sya ga department ke kalau ta tiga department kasa shimi ka decision bende ya te ai ga ba de namta ka jungi do kam ka state mengalia yang tu ke order ke baai ke office DC is ke sales ngan ngila yo kopi but immediately ngala hot ya secretary jong fishery berkunjuru daga bandaga department hi jong fishery nonga balada ko don kum kata ka bamlong shu banwarra ki marbam shi state ki jongi bahap apo ke veterinary department ba fishery department kade ka government penrai ya kata ka polisi Bagadi department ke bentip bentre ke kata polisi kemla arga we ke district kemla benshim hadu benong benban senan nora ke tiarbam syaga yu jongi tekat kum jingkren ke jonga deputy commissioner bri yong ak halor jong report ke ai de food safety ke food safety ke report kelaban ai ke jinglap ke jongi nang ta de ke kiwe ki yur kelaban ai ke report ke jongi hari ke decision hi habla hi dan government food safety game kat ikan ngikan bayi order ke bami na DC nama nada gilala mansor no yang kata level within ketuga order ke bami DC tingin lai isu benda jangai kata in akbe ya ga babahan ke benda ga yu henry ngelo ong pi ba syak menong khang inoi nuru men penpai ke ma ke Dohkha support ke state ke jongi claim pat yo ka polisi dan ke government sorry ka order dengan government nama iak halor ke report ke baai naga commissioner of food safety di iak halor yang kata pada kelong ni ong i ba kamla belong ladang iban ni kena ke bam apa ke state Meghalaya ke jongi ni ke belong borok wega Meghalaya ke belong ainu do tangi si district ni ada district ni bete kaya kata gerai baik kata ke polisi dalam benda tang government baik bersih kata government ke fishery department ke scrutiny ke fishery department ke examine ke fishery department kan pet ke fishery department bagal dainem ne ban dengan dia benumban terlalu mentampak yo kata itu benda dak pak ya ki kot ki dai buat ke fishery department